Penyerahan ijazah dilanjutkan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Rektor berkenan mengambil tempat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berkenan mendampingi. Cud Azza Rahwani, Ulegle 9 Januari 2000. Tia Arifani, Banda Aceh 3 Maret 2000. Munawarah, Banda Aceh 26 Juli 2000. Nurul Najwa, Banda Aceh 25 Agustus 2000. Dian Arisinta, Blang Dalam 28 November 2000. Azka Nabila, Melabuh 22 Desember 2001. Nadia Rizka, Biren 27 September 2001. Nurul Fadilah, Banda Aceh 22 Februari 2001. Putri Askia Kansa, Lamlom 29 Januari 2002. Novida Yanti, Desa Alai 15 November 1998. Nadia Mukitalia, Susoh 31 Januari 2001. Cindy Carolina Munte, Belawan 11 Agustus 2000. Miftah Maghfirah, Miruk Taman 25 April 1999. Laila Rizka Amalia, Desa Barat 23 Juni 2000. Alda Safira, Blangme 15 Maret 2001. Dian Maisarah, Jijim 31 Maret 2002. Yuni Maulina, Banda Aceh 24 Juni 2002. Salsabila, Serbajadi 8 Juni 2002. Asmaul Husna, Aceh Tengah 5 Maret 2003. Laila Wahyuni, Tanjung Balai 12 Oktober 2002. Ayu Safira, Lampasi 14 November 2003. Azkia Syafara, Sikli 15 April 2002. Sukia Rahmah, Desa Kumbang 21 Januari 2000. Arlina Putri, Simpang Teritit 28 September 1999. Hayatun Naurah, Jurong Pande 23 November 2002. Salsabila, Kuala Be 24 Mei 2002. Ira Zaharina, Penalong 2 13 Desember 2000. Fahrul Ramadan, Lok Semawe 18 Desember 1999. Akmal Fuadi, Aceh Besar 13 Juni 2000. Muhammad Narifki, Lamlom 13 November 2000. Munawir Al-Fahri, Sare 4 April 2000. Muttaqin, Berandeh 26 Februari 1998. Rahmat Saputra, Banda Aceh. Zul Fauzan, Lok Semawe. Akmal Riza, Perla 21 Juli 2000. Muhammad Igri Pasha, Atuk Lungi 14 November 2001. Lutfi Yudi Alamsyah, Banda Aceh 27 Desember 2001. Rahmat Aprizal, Banda Aceh 5 Desember 2001. Misbahul Fajri, Pate 30 Oktober 2002. Ahmad Hazim Fakhiri, Banda Aceh 21 Juli 2000. Mukmin Munte, Penanggalan 7 Juli 1998. Muhammad Hanif, Banda Aceh 3 April 2002. Muhammad Humam Mufarrid, Singkil 28 Agustus 2002. Duta Abrar, Aceh Besar 27 Oktober 2002. Syafruddin Kamal, Langsa 26 Oktober 2002. Azida Al-Farisi, Takengon 19 Desember 2003. Muhammad Zikri Amanda, Pangwa Mecat 13 Agustus 2001. Aulia Rahman, Pulau U 12 Maret 2000.
Ahmad Fadil, Banda Aceh, 13 November 1999. Kasri Effendi, Penarun, 17 Oktober 1998. Muhammad Yudian Ar-Rauf, Banda Aceh, 29 Maret 2001. Muhammad Hafiz, Banda Aceh, 5 Januari 2000. Syahrul Zikra, Bukit Mesara, 29 Februari 2000. Muhammad Ubaidillah NS, Cot Selamat, 26 Januari 2000. Ari Zulfandi, Banda Aceh, 21 Maret 1998. Muhammad Rafi Farhan, Banda Aceh, 18 November 1998. Satria Hendardi, Kutabulo 1, 14 September 2000. Tezul Ilham Fajri, Banda Aceh, 25 Maret 2000. Muhammad Rafi, Banda Aceh, 27 Agustus 2001. Ananda Ariza, Tapak Tuan, 18 Februari 2000. Muhammad Daniel Almizan, Krumbate, 24 Oktober 2002. Agus Salim Manulang, Sigarajo, 9 Agustus 2002. Berkenan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengambil tempat semula.